Pozdrav, youtuberi! Dneska pravim novo video. U ovo video ki snimam Dragon City, ki mešam se srpski i makedonski, da znate. Ja sam negdje tam na granicu Makedonije i malo negdje srpski. Učio sam u Srbiju i ovdje, znači 1 godinu tamo, 1 tamo. Znači 2 godine sam učio u Srbiju i sada u Makedoniji tamo. I mešam tako, izvinite. Znači, ja imam mnogo dragoni. Mislim, ne sam baš mnogo, ama... Всеки ви кажем аз кой драгони ги имам. Ќе почнеме од... овој драгон. Колку сам да видам. Клюкичките, дали можем да ги направим? Чекай. Тук ли бе тие? Де копнам јас? Šta? Zašto ne mogu? Zašto? Ima li za tog? Plaće se isto. Ja ću da kupim ovu dragon čestu. I evo ovu. Ali treba da vadim tamo za da napravim kukicu. I malo se pufno, isto tit. Ostrove. Ali ajde. Dobro, ali sad čekaj. Znam što ću raditi. Kupit ću ovaj dragon. Evo ikam ovaj ovdje. Neću sad da kupim. Znači ja imam ovih svi... Ovoj. Ovoj go nemam. Ovoj tam ga nemam. A sad evo. Sjeti se ovdje. Ovdje je vrta, taj. Perka taj, evo taj. Taj. Tako valjno mnogo jak. Taj. Pumam. Kako li to jak? Ovaj klip će trajati 10 minuta, a sad ne vidim da li mogu da se borim ili možda nije došlo vreme. 1 sat. Sad sam se borio. Malo dam tamo oke. Znači taj je prvi. Znači neće u sada da stavimo. Stavimo to. Ođemo kod mojeg druga. Znate Filipa. On je mnogo dobar. Znači, postati neki kanal. Znate kanal Chan. Ne znam svi. Ovo je predobar. Lik je predobar, mislim, ne lik, moj drugar je predobar. Znači, tu ima ono sve što. Znači, razgledate i dragonite što ga ima.